Assalamu alaikum sayılı seyirciler, haberler canlı yayında studiyada Elvina Halilova. Bugünkü yayınımızda böyle haberlerine tanışatayım. Kırımның işgalci savcılığı Kırım tatarlarga ekstremizmның kabul edilmemizligi hakkında bildirmeler tarqata. Ukraina'nın tuzu Kırımның işgalci 6. yıllığına bağışlanған akция teşkil edilecek. Халқара ана тілі күнінің мünasebeti ile Kırım татар тілінде онлайн диктант. İşgalci Kırım savcılığı Kırım tatarlarga ekstremizmның kabul edilmemezligi hakkında bildirmeler tarqatты. Vesikalarda fevralның 23 ve 26'sına planlaştırılgan kütlevi tedbirler hakkında laf yürsetili. Tafsilatlıca meslekdeşlerimның levhasında. Işgal prokuraturası Merkezi Saylov Komissiyası reisi Zair Smedlyan'ı tenbihledi. Мен түнебін ve bugün böyle tenbihler berilgen 100 kırımtarlardan biri olam. Bu günümüzdeki 23 ve 26 fevral günlerinin bağlım. Özünüz bilesiniz, fevralının 23'ünde Kırım tatarlar kardeş Çeçen halkına destek bildirip kütlevi tedbirler geçire bu 44 senesi sürgünlük kurbanlarının hatırasına yapıla. O sevlerimizde dua edecekmiz. Bunu bizge hiçbir kimse yasak etip olamaz. Aynı tenbih Kırım tatar halkı lideri Mustafa Cemile'nin kız kardeşi Dilara Setvileyeva'a verildi. Bunun temelinde elbette korku. Kırım tatarlar da toplaşıp işgalcilerge karşı çıkarlar dep korkalar. Çünkü onlar her yerde tinçlik, her şey yaxşı, herkes her şeyden memnun dep aytıp yüreler. Herkes korka, yok olup çıka eken. Bir çok böyle hatıra kunleri arifesinde adamlarını korkutmak için yapılan. Kırım tatarlar ve Ukrayna'da yaşayan diğer milletvekilleri de. Onlar işgalcilerge gerçek münasebetini gösterebile. Bir şey etip tekrar işgalini işgalcilerini kabul etmegenini göstermek usuldur. İşgal hakimiyeti onlarını evvelden tenbihley. Ukrayna'da fevralın 26'sı Rusya işgaline karşı terenu в Konum. 2014 senesi Kırım'ın yukarı şurası binası yanında Ukrayna toprağı bütünlüğü destekine miting olup geçken edi. Miting iştirakçilerine Rusya taraftarı olgan failler ve Rusya'nın harbiy xadimleri karşı turgan edi. Haberler Yoa Kırım. Milli Meclis reisinin muavini Ukrayna Halk Deputatı Ахтем Чийгоз Kırım Tatar Milli Territorial Muhtariyetini resmileştirip, buna binaen dengişmelerini Ukrayna anayasasına kirsetmege çağırdı. Deputatlar Чийгоз'ның bu fikrine kol tutup, onun çıkışını algışladılar. Bugün biz adaletini gayrıdan tıklamak ve Kırım'ın azat edilmesi meselesinde Ukrayna'nın pozisiyasını kuvvetleştirmek borçluyuz. Anayasaga denişmeler kirsetmek, Ukrayna terkibinde milli territorial muhtariyet için Kırım tatar halkının hakkını tanımak gerekmiz. Kırım Ukrayna toprak bütünlüğü uğrunda kureshimizni hiçbir vakit toxtatmayacakmiz. Kırım Ukraynaga şan şöhret. Birleşken Milletler Baş Asambleyasının toplaşuvunda Avropa Birliği daimi temsilcisinin muavini Silvia Gonzata Rusya'nın hareketlerini tenkit etti. O fevralının 15'inde Azaq denizinde tevkif etilgen balıkçılarını azat etip, onlarının gemisini Ukrayna'ga kaytarmaga çağırdı. Bunun beraberlikte Avropa temsilcisi Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'da harbiyleştirme hareketleri tehlikesizligini bozup etraftaki vaziyetke yaramay tesir etkenini kaydetti. Kırım Yarımadası'nın Rusya tarafından askerleştirildiği Karadeniz bölgesinde ve onun dışında tehlikesizlik vaziyetine menfi tesir etmeye devam etti. Rusya'nın halkara hukukka göre Azaq denizi boyunca ve ona tehlikesiz kirişini temin etmeye davet etemiz. İşgal etilgen topraklar korku ve terör bölgesi oldu. İşgalci hakimiyet hem Kırım hem de Donbas'ta insanların aklarını bozup, onlarga karşı baskı gösteriyor, dedi Birleşken Milletler Teşkilatı'nın oturuşunda Ukrayna Dışişler Naziri Vadim Pристайко. Halkara topluluk tarafından baskı hakkında aytkanda mında iki tarafı var. Bir taraftan bugünde olğanı gibi halkara siyasi baskı var, sanksiyalar var, bu iktisadi baskı. Bu tecavüzcünün cenkleşmeyip neticege erişmege yardım edecek yekene baskı usulları. Ukrayna öz kısmını yapacak. Özümüzni kurçalamaga imkanlarımızı arttıramız. Aynı zamanda kene beraber yaşap olacağımız için yollarını kıdıramız. Hususan Ukrayna şarkında. Kırımga kelgende mında biraz zor. Çünkü Rusya onu işgal etip tutup aldı. Bunu çözmege kıyın. Ama halkara topluluğunun desteği baskısı olmasa Kırım meselesi unutulur. Buna yol vermemek gerekmiz.
Бірлешкен Миллетлер Тешкилаты янында Американың даими темсілжісі Келли Крафт Русияге мұрajat етіп, ОБСЕ Бірлешкен Миллетлер Тешкилаты көзетілжелерінің ишғал етілген Қырымға кірмелеріне Русия тарафындан изін берілмесіні істеді. Бу Русия тарафындан халқара қайдылерінің қаба тарзда бұзылуы, бе бу Авропа төлікесіздігі үшін Балканлардaki жеңтен сон en büyük төлікедір. Русияны Авропада иш бөлік ве төлікесіздік тешкілетіна ве Авропа бөлігінің көзетіжелеріне Украинаның бұтын топрақларына шу жүмледен Қырымға вазиятны весеқалаштырмақ үшін сербез кірмеге изин бермесіне давет етеміз. Киевде Қырым ишғалінің 6-й жылығына бағышланған Украина тузы деген бірдемлік акциясы тәшкіл етілежек. Акция черчевесінде мабуслерінің сесі деген флешмоб башлатылмасы планлаштырыла. Акция тәшкілятчылары тәдбірлерін асыл етіп кечежегіні мұхберлерімізге айтып берді. Келіңіз, сейретейік. Русия тарафындан Қыры ишғаленің 6 йылығы мұнасебетті иле сияси мабуслерінің ақрабалары, ақ-құқық қоройдылар, журналистлер вересам, Украинаның тузы бойсунмаған Қырым иле бірдімлік күні акциясына кечерлежек. Бу акцияға Украинаның тузы адны бердік, чүнки біріншіден әвелден чумаклар Қырымға туз алмақ үшін барайды. Туз ве Қарадениз лезетіні адамлар, украинлер ұнытмаған же, дүнияда ұнытмайчақлар. Біз Қырым меселесіні де ұныттырмамыз. Бу театраль перформанс олacak. Genç актерларының перформатив театраль тәжірибесі бастасынен. 6 даққа айыры бу акцияға қошылмаға дәвет етеміз, ве бір ай давамында фоторесімлеріні беклечеміз. Сейф Алексенцов сайфесіне қырып, мұна бойлер есім әндірмеге реча етеміз. Оны ади принтернен бастырмақ мүмкін, ве бір абиде виндан ве дегербелі ер үзерінде фоторесим япмақ. Қырым ишғал етілгенің 6-й йылында Қырым меселесі күн тәртібінден ғайып ола. Иш олмағанда о ұнтылмаса, әр ерде оның ақында айтылмақ керек. Апрельның 25-ден башлап ишғал етілген Қырымға Кисловодск, Екатеринбург ве Мурмансктан тренлер қатнамаға башлажақ. Бұ ақта ишғал етілген Қырымның созден ақлият назерлігі хабер етмекте. Қатырлатам, Украина Русияден ишғал етілген Қырымға қанунсыз демір yol yürüyüşlerini башлатқан Grand Express шіркетіне қаршы жинайы иш açты. Авропа бірлігі есе Оснев беттінде ишғал етілген Қырым ве Русия арасында демір yol сеферлері башлатылмасыны ишғалының пекітілмесі үшінде бір қанунсыз адым деп адландырды. Бұнен бағлы білдірме 2019 сенесі декабрінің 23-інде Авропа бірлігінің сайфесінде нешіретілді. Халқара ана тілі күніне бағышланған Қырым татар тілінде онлайн диктант. Нефес тәшкилаты февральның 21-інде қайда етілген ана тілі күніне бағышланған Қырым татар тіліне екінші онлайн диктант кечірежек. Диктант кечірілмесінің esas мақсады бірлешіп Қырым татар тілінің сақланылмасына есе қошмақтыр. Диктант yazılmasına әрбір істеген қошыла білер. 22 февральда keçecek Kırım Tatar tiline diktant. Saat 15'te. Ben yazacağım. Ya siz yazacaksınız mı? Неге, сіз де осы туған екені Қырым татар тіліні мен кебе 45 яшында үйреніп башламамыз үшін. Туған тіліңізді мүкеммел білмесеңіз біле, бұл керекли вақиада иштирак етмеге давет етем. Бұл Қырым татар тіліні арттырмақ үшін яқшы бір фырсаттыр. Ben yazacağım. Қошылыңыз. Диктантны ярын Қырым вақты бойынша саат 15-те Нефес тәшкілатының Facebook сайфесінде белі Қырым татар язычысы ве шайре еміне усиіні қойжақ. Бұнен мен сағлығы ашам, яқым яйынламырымызға қошылмаға ұнытмаңыз ве Facebook сайфемізге абуне олыңыз. Көрішмек үзре.